Kete number 2 WhatsApp sope na lolia wisho luya ki rumik chi soko ba yin bai na number 2 WhatsApp logle na lolia khache che shamle yobe tomda shyo re thi khali ya nem ko re thi khali nem bai na ngaran jo lia wisho soya ki rumik pul shya chi re thi damya re kete number 2 khaba phu che ki yo bai na khaba na lolia ikcha chuya ki ta thinde to sto thi lakwa ye chotelia sigre digal ne baina ni pul shu hati thungre ta khanda tomda ti da yikche chu ya ti gal ne baina manjolia rumik tinde do thungre ti rumik ti thwen sabe jelia ni rumik ti ki kang ya su su ki thiwa khar ko yin thiwa ko ya ti khari ba chondu chwa ina chondu chwa yi number 2 ki damro na se che rumik ko lia ko ba shi son tu chu damro na se che tamyarwa Tira chikuchi kyan tiwa kari yo, tiwa kari yinba tsangma tiya re. Ta tuju ki riumik do jinba ina chido chuzu kacho ne kacho batu yinba tsangma damga kari yo ba tsangma ti na ti. Kete number 2 ki allow multiple answers shuyashtoa tiga liya nemba ina. Ni chongmi tsuyo ki damga sumshi ngas tamya yo re. Ya kete allow multiple answer laya tila manib na damga chikma shiyo marwa. Ani lemi tsuyo ki pecha shawa na nye ki di kaan ki nalo ne duksta che ani rumik ki nalo ne damga chik damba ina. Nga wala wesho ki thangdo diya sha ingure ani wala view words lani nemba ina. Number 2 ki wesho khari lu yu me chachan do je haya yo re. Tinte che che nga zo wesho lu ya rumik so tu kure.